Namuhla bafowethu ngifisa sikhulume ngokuthi kukhona abantu abakholwayo. Umuntu umekholwa utshela ukuthi uNkulunkulu uyena owenza zonke izinto. Ngomthandazo kwenzeka zonke izinto. Okusho ukuthi mawunesichitho ngomthandazo ususuka. Ngempela kholwa akumvimbi umuntu ukuthi ahamba ayolungisa izinto zakhe. Ukholwa akumvimbi ukuthi umuntu ahambe aye kufuze, ahambe aye kusibanibani, ayohlola noma ayothola inkinga ezikhona empilweni yakhe noma egazini lakhe. Wena kuphela into ongayicela mina ngiyibona abanewethu ukuthi ucela ukuthi umoya kaNkuluNkulu nethongo lakho likholele kumuntu ofanele. kunjalo. Inkingi lapho ngoba manje uyahamba mnewethu bovungana wembanjwa. Uthi wena uya kumuntu osiza abantu. Uthola ukuthi akanawo lo moya kaNkuluNkulu nomoya wethongo. Iphambana lapho phela kukhona abantu lento yokusiza abantu abayithengayo noma abayenza ngalendlela zabo abayenza. Uyayibona lonto. Uthola ukuthi akuyona ioriginal. Uyayibona lonto nje ngale. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthini nezinto. Amavasha abahlosile. Bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasamanxulume sibekelana nebakade udume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanjwa impunga yesintu. Kujwayelekile ke bafowethu ukuthi masifika la ku channel yethu ngifike nabantu okanye ngifike noza kwethu sihamba nje ngabodwana kodwa namhlanje ngesizathu sokuthi sivele sihlangene akekho nenkinga nomunye ingakho sithe asilithathe lethuba bese senza umfanekiso oqoshiwe owodwa la sizokhuluma khona isihloko esisodwa. Ngaphambi kokuba ke sisethule lesihloko ke siqale samukele ubaba uNhlanzi ongapha kwesikamame. Baba uNhlanzi siyakwemukela kwimpunga yesintu TV. Nami ngithi ngibingelele nguNhlanzi umuntu nguMathavuzolo udonsa inyathikazi inhliziyo sokhavuzela umzazela ugwaqaqwaqapha umetsheni umbulapho inhliziyo ezimashumshumu. Cha ngiyabingelela Mbanjwa nakuza kwethu ngale ubuvungane. Ngiyabingelela kakhulu. Ngithi nami kuyintokozo ukuthi namhlanje ngibe khona kulolu hlelo oluhlwa ngaka impunga yesintu. Asibonge kakhulu baba Nhlanzi bese ngapha kwesokuphonsa ngibingelele ngamukele uBhubesi. Bhubesi asikubingelele mnewethu. Ngiyabingelela ke nina bafowethu ngibingelele nabo bonke ababukeli bempunga yesintu TV. uBhubesi ke lo elibhonga qede bese kuduma ini izindaba kunyakaza iziba namawa. Wakwabuza umuntu ayithakazela ayivume yena. Kodwa ngishilo nambhuvu ngathi namawa. Namawa umashaya phansi lokushunquthule aphakame nophonda shaya izitha ashaya imfamona ngoba sibafunda abantu abanomona. Yabona abantu abamonezela abantu asibafuni labo bantu labo. Nginyoni kayiphumuli ke mina vela ngiphumuli. Ngilizela phezulu bathi bangibamba bahluleke. Bathi banginqaka bahluleke. Gijima ekuthashline ngize kudlula ufinish line. We ngiyanibingelela abafowethu. Bovunga. Hayi ngiyajabula ukuba nani bafowethu kade nganiqina. Hayi siyaphila. Kuyintokozo enkulu ke babukeli bempunga yesintu TV kuthina lokho ukuthi sifike sihlangene ngoba lokho kuzonivezela ukuthi abantu esuke sibamemile la abantu abasebenza ngeqiniso ongenayo inkinga komunye. Ningabuzi ukuthi kungani sasingahlangani ithuba ngoba abafowethu bayasebenza. Sonke siyasebenza. Siphansi phezulu kodwa ithuba malivela kubalekile ukuthi silisebenzise. Namuhla abafowethu ngifisa sikhulume ngokuthi kukhona abantu abakholwayo. Umuntu umekholwa utshela ukuthi uNkulunkulu uyena owenza zonke izinto. Ngomthandazo kwenzeka zonke izinto. Okusho ukuthi mawunesichitho ngomthandazo ususuka. Ngempela mhlambe umbuzo uzothi leso sichitho sisuke sifakwe ngomthandazo yini? Okay. Umbuzo loyo. Ake siulengise nje bese uyaqhubeka. Okusho ukuthi ke manje umthandazo ngoba bafowethu
bakhona abantu abakholwayo baningi kakhulu bayashawa ngempela ngezichitho ngoba khona abantu abanomona khona abantu abathakaza kunjalo kuthiwe kufanele ukuthi uthandaze ukuthandaza vele kuyinto enhle kodwa namuhla ngifisa ukuthi sizosusa ubulwembu nenkungu kuthina abantu okuwukuthi uNkulunkulu okungumkhulu omkhulu nethongo uma lisebenza ithongo noNkulunkulu esebenza usebenza ngomuntu wezwe lonto ingakho ngithe anginibambe nobabili banewethu ukuze silidingite lo daba ukuthi nangu phela umuntu uyasonto uyakholwa kodwa kufuneka adle igobongo ngoba kuthi umthandazo kwenza konke umuntu azabe namahloni ukuthi ahambe mhlamba ayohlola kubaba uNhlanga kungabe umuntu okholwayo kufanele yini nahamba ayohlola uma kukhona into angayiboni kahle kungabe umuntu okholwayo kufanele nahamba ekubhovungana ayomgeza uma kukhona into angayiboni kahle noma kufuneka athandaze asiphilisa abantu ke bafowethu namuhla ukuthi ukukholwa kungabe kuyamvimba yini umuntu ukuthi ahamba ayolungisa izinto ezidingwa yithongo lakhe ubani ozoqala ngicela ukuyiqala hayi ngicela ukuyiqala qala ubhovungana ukukholwa akumvimbi umuntu ukuthi ahamba ayolungisa izinto zakhe ukukholwa akumvimbi ukuthi umuntu ahambe aye kufuze ahambe aye kusibanibani ayohlola noma ayothola inkinga ezikhona empilweni yakhe noma egazini lakhe baningi abantu abakholwayo bafowethu abahlolayo kodwa bazi ukuthi bayahlola aye kumfundisi kuthiwa siyokwenza i1-on-1 nomfundisi kepha umuntu uyalandela lo muntu loyo umuntu othwasile mhlawumbe usuka kwelinye izwe othwasile lo muntu onabantu abadala kepha manje usebenza ngesonto uyangizwa leyo nto leyo afika amhlolele mase kuthiwa hayi besine 1-on-1 nomprofeti athi ngiprofethiwe kanti no akukho ke wrong lokho akukho wrong ukuyobheka nje ukuthi uyobheka kubani akukho wrong ngoba inhloso kusuke ukubheka ukuthi yini inkinga onayo noma mhlambe kume ukuthi uyayazi inkinga onayo kufanele uyilungise kanjani leyo nkinga leyo ngiyabonga kakhulu Bhovungana lento nje uyikhulumayo nami ngiyayizwa futhi ngiyayithakasela ukuhlola nokukholwa akushayisana ngoba yonke into ekhona phakathi komthunzi welanga ivela kumvelinqangi asiqale lapho nje sibeke icaca zonke inkonzo nabantu abakhona ngisho izihlahla ezikhona zidala umvelinqangi thina siyaphambanisa kube ngathi manje izihlahla zakhiwe umunye umuntu abafundisi bakhe umunye umuntu noma inkonzo noma amasonto akhiwe umunye umuntu uma umoya wakho ukuholela ekutheni hamba uyobheka ngoba unezinkinga mhlawumbe usuthandazile wacela nomthandazo namakholo akukhulekisa akuthi ndike uyabona lonto umoya ukhola ekutheni akuhamba uyobheka wena kuphela into ongayicela mina ngiyibona abanewethu ukuthi ucela ukuthi umoya kaNkuluNkulu nethongo lakho likholele kumuntu ofanele kunjalo inkingi lapho ngoba manje uyahamba mnewethu Bhovungana wembanjwa uthi wena uya kumuntu osiza abantu uthola ukuthi akanawo lo moya kaNkuluNkulu nomoya wethongo iphambana lapho phela kukhona abantu lento yokusiza abantu abayithengayo noma abayenza ngalendlela zabo abayenza ngayo uyayibona lonto uthola ukuthi akuyona original uyayibona lonto nje uqinisile enhlanzi uthola ukuthi akuyona original uyayithanda yabo lento thina ayimnandi ngoba kunjalo ayithokozisi nakuyona into akakenza isibonelo nje yabona nje mina angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa lento lena ngiyakhumbula enhlanzi ufikile emphelandaba ulethe umyalezo okuthi kukhona into ezithile kufanele ngizilungise kodwa manje ngiyabaleka kodwa kukhona abantu othola ukuthi bona ingoba vele bacabanga ukwenza ibhizinisi ngayo bona bayithanda kanti kuthina lento ifika njengokugula ifika njengokugula bese kuphoqa ukuthi yamukele ukuze ukwazi ukuthi usinde bese nawe impilo yakhe ikwazi ukuthi iqhubeke iye phambili newethu ukugcizelela nje lapho lento le bafethu inzima lento yokusiza abantu inzima mina ngeke ngibatshela abantu ukuthi angibajahi mina abantu ukuthi ngibe nabantu abaningi engibasizayo ngoba mengisiza umuntu ngeke ngithanda ukuthi ngijule futhi ngithanda ukulandelela uyezwa lonto le ayikho into egqilazayo njengomelaphi
uma usiza umuntu uthola ukuthi izinto zakhe azingi phambili ngalendlela ofisa ngayo ugcine wena uthwele lo mthwalo lo muntu so uyacabanga mase uzojaha abantu ke manje ukushuthi uzogcina uthwelele uyozukhokhobe umncane ongaka uthola ukuthi usuyakhokhoba ukhokhobiswa inkinga zabantu asingaphumi ke kutopic ukukholwa nokuyohlola nokusebenzisa iwasho umnewethu usebenza kakhulu ngeiwasho inhlabathi leyo yonke lezi zinto izinto ezidalwe uNkulunkulu usawoti ukusuka uthathe umuntu uyongena emanzini nifike nikhuleke amanzi into edalwe uNkulunkulu amanzi sonke siyawaphuza noma ungaya kudokotela uzokutshela ukuthi ayikho into ebaleke njengamanzi emzimbeni wakho uthathwe umfowethu kise emanzini nifike nikhuleke emanzini ayikho lapho into exabana noNkulunkulu futhi ayikho into exabana nokukholwa kwakho nathi siyakholwa mhlambe abantu mebeza sethabe laphi bayitshela ukuthi hayi labantu mhlamba bahedeni hey mina ngakhothela amavesi uzothi hayi washumayela manje lo mfo mhlambe nje Bhovungana kunombuzo engifisa ukuthi ngubhekise la kubabunhlanzi njenganomuntu ophatha kakhulu iziwasho vele kubantu abakholwayo kodwa abangakholwa ngeqiniso ngoba uma umuntu ukholwa ngeqiniso uzokholwa ukuthi abantu abasiza abantu badaliwe uNkulunkulu ukuthi abasiza abantu ngizocela nje ukwenza isibonelo umkhulu womkhulu usebenza ngabantu umkhulu womkhulu medala abantu bakhe abaqathaki njengemvula kodwa ubadala ngabanye abantu okusho ukuthi umkhulu womkhulu uma enza izinto kumuntu uzenza ngomuntu wezwa lonto engisho ukuthi ke ungafika wena esontweni bakuthandazise okuwukuthi umeqo okuphethe awuphele bese umkhulu womkhulu ekuholela kumuntu onomuthi wokulapha lo meqo ngoba umthandazo bafela sikakhohlisana ngeke umthandazo nje wodwa bese uthi kuzovela nje kuqaqe konke zikhona izinto othola ukuthi umthandazo ngeke uzuziqaqa kodwa uNkulunkulu udalile yena ukuthi lezo zinto zolunga ngeziphiwo aziphe abanye abantu wena babunhlanzi izwasho zakho ngabe mhlamba abantu abamakholwa bangaba novalo mhlamba umuntu mesebenzisile noma nje yinto nje vele engeke mhlamba umuntu ashawe uvalo ngoba phela abantu abaningi bathi abanye into ezifana nemithi uyayibona le nto Bhovungana kungabe ke mhlambeke ezwashweni zakho azithakiwe ni mhlambe nemithi ethile cha ngiyabonga Mbanjwa ngibonge kakhulu ake siqale la nje ngaphambi ukuthi ngichaze ngewasho zami uma Mbanjwa usuka ugula ubuthakathaka uya kudokotela asiqale nje lapho ngize iwashweni ubheke yini ukuthi njoba udla amaphilisi kashukela athakwe ngani mudla amaphilisi eTB athakwe ngani mawuphuza umuntu wokukhohlela uthakwe ngani uyayibona lo umuzizwe ukhathele lapha ubuye emsebenzini uyifaka kubhavu uthele lamafutha lawo ekuthiwa akwenza urelax enziwe ngani manje inkinga thina siphambanisa lapho siyaya ngala entshonalanga kodwa ngala kuthini isinto sakithi cha izinto eziningi siyazibalekela ulisho uliphinde ngoba abantu abaningi umuntu avela athi umutshela ngesiwasho athi hayi ngeke ngizothanda kodwa umephethwe ikhanda uye lo egijime kadokotela wasentshonalanga akabuzi ngo ngiyawathanda lawo mazwi okuhlabele phambili cha bengithi ngizama ukuchaza ukuthi akukho okuxabanayo kunemehluko phakathi thina singabalaphi bendwabu asibe kahle Bhovungana iqonde lento ithi ngqo kunemehluko wabantu abenza izinto ezimbi kubantu abasebenza ngokucasha ngabalaphi uyayibona lonto phela iphambana lapha azathi umuntu mina ngibahamba abantu ngoba abantu baphantu ezingahlambulukile siyakhuleka thina sisebenzisa usawuthi nathi sithandaza uNkulunkulu abamthandazayo bonke abantu uNkulunkulu uyedwa osibhekile umvezi nqanga umnikazi wethu sonke yabona ngoba nodokotela ngeke ngihamba mina manje ngebhedlela sami sithandazela abantu ufike abantu ubona udokotela sebehlulekile bathi hawu ngoba uzobheka umuntu amenza ukukhulela bathi hawu ucela nathi baba sasenisikhulekela nalo ciseni sikhulekela lo uyayibona lo ukuthi nabo odokotela kuhamba benze njani bakukhathala
bese benze njani bethi akuthanda sengisho ukuthi ke inkolo nokulapha kuyahambelana into edependa ukuthi uyalapha na wena noma wena uyalimaza noma uhambisa abantu emhlabeni angibe nje lonto ngoba kodwa abantu phela manje abathi bayelapha but umuntu uhamba naye umuntu ushona le ubondi lokulapha akona ukulapha lokho okuqondene okufuna uNkulunkulu ukulapha nje kwakhe mhlambe nakodumo lwakhe nokwaziwa mhlambe nemali yebo thina sisebenza ngalendlela ithongo lesiphe ngayo newethu nje ukuyifinqa lapho angisho ukuthi sengiyayivala ivideo ihloko but ukusummarize inkulumo leyo oqeda ukuyikhuluma la uchaza ukuthi ithina abantu esibulalayo umsebenzi wethongo kunjalo ithina abantu esibulala umsebenzi wethongo ngoba ukuze umuntu afike kuwena fuze enenkinga yesichitho usuke kukhona lo muntu aye kuyena wafike wamnika leyo nto okufaka isichitho kumuntu yezwa lo nto leyo ithina ke abantu esabela ingakho nje nezwe lingasembi kangaka abantu bazibakhetha ukuthi abahambi baye esontweni nakhona bayathakathana kodwa ke asikho lapho yezwa lo azakhetha umuntu uyoyifihla esontweni ingenxa yokuthi sifike sithi siyalapha kodwa futhi siphinde sibulale at the same time yini ke ukuthatha izikhwama engahlambululiwe uthatha izikhwama zomkhulu wakho wayiphatha imithi yamabutho gijime wena ngiphupha umkhulu enginika isikhwama usithatha sinjalo leso sikhwama nemithi yokulwa kodwa umuntu wenhlanhla uyahlala nomuntu obulalayo nayo ke indaba nhlanhla ukuthi umuthi obulalayo nomuthi ophilisayo ihlala kanjani ngoba phela umuntu uzophatha manje uyabona kodwa ke besingekho lapho thina besingekho lapho la besikhona bafowethu sike enkolweni mhlambe ke sesiphetha mhlambe ngiqale kuwena babunhlanzi bese ngilandele ngawe ebhovungana mhlamba ngathini bafowethu awenu okuphetha ukukhuthaza umbukelo obukele njengamanje othola ukuthi uyakholwa kodwa usamanqika ezintweni ezithinta isintu usamanqika ezintweni ezishaya impilo yakho ukuthi ahamba ayozwa kubantu abaneziphiwa abaphiwa umkhulu omkhulu ungakhuluma uthini kubona labo bantu ake siqale kuwena Nhlanhla sesoshaya ngamafutha kuba nazi isikhathi ngasiyahamba mina mbanjwa ngithi umuntu nomuntu mehamba khona ngokwesonto kuthiwa ingilosi thina ngokwethonga sithi idlozi uhamba nengilosi yakhe akube ingilosi yakhe ikholele kumuntu makuthi khonto edinga lowo muntu olapha ngokwesintu kube iyona ezokholela kumuntu ozokulekelela kulowo kufa noma lowo kugula okuphethe ngoba abantu abafana ngoba ukhona uthi iyakumuntu ngobuyalelo mhlambe abantu abathile besizakele bona uthi wena ingilosi yakhe ayivumi ngoba phela inje lento mbantu sesoqeda nje ukuthi umuntu before kumukeleka into ozoyisebenzisa kumuntu fanele iqala imukelelo ithonga lakhe yayibona lo fanele imukele ingilosi yakhe angikhathani noma ngabe uyamthandazela uma idala zakubo noma idala zakhe zingayifuni lento ayisebenzisa ngeke zisebenze manje ngithi yayibona lo sengisho ukuthi umuntu akanxusa engilosini yakhe ngokuthandaza ngalendlela azonxusa ngayo ukuthi unxusa ukuthi ke unesifo esithile mhlawumbe asilapheki ukuthi imlekelele imkhombisa umuntu azokwenza ukuthi akwazi ukuthi njani asizakala mina ngivala ngaloko nje ukuthi abakhuleka abantu bacele ingilosi zabo ngokwenkolo abakholele emathongweni kuthiwa ukuphahla baphahla emathongweni bacela ukuthi abaholele kubantu abasiza abantu ngeqiniso ngoba umhlaba nje badesha umne wethu ubhovungana hayi ufowethu ugqoka ituniki umhlaba uyaphenduka lonakele lonakele kakhulisa elami nje lokugcina lethi ngiyamaza umhlengi wami uyaphila umkhuleko unamandla umkhuleko uyaphilisa lithi izwi laNkulunkulu uyasazi usazi sonke wazi even inamba yenwele zethu ekhanda akekho umuntu osazi njengoNkulunkulu okusho ukuthi ke lapho ngichaza ukuthini ngichaza ukuthi umthandazo awuqilalani nomuntu omelaphi ngoba yonke into isuka kuNkulunkulu lithi elinyizwe engilithandayo mnewethu sengikhumbula kuSunday school lithi I can do all things through Christ who give me strength kuningi ongakwenza ngomthandazo kuningi ongakwenza ngoNkulunkulu yayizwa le nto le kubalaleli ke sengivala nje ngithi kulonyaka le decree and declare empilweni yakho and it shall be established in your life khuluma izinto oyifisayo empilweni yakho vuka ekseni uthi mina ngubani ngiyini mina ngiyini ukhulume zonke izinto oyifisayo empilweni yakho ngoba phela nawe umlomo uyadala mnewethu asibonge kakhulu banewethu ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibuye futhi silithole ithuba kube khona isihloko esosidingida
njengoba sihleli nje. Kodwa ke ngiyacela mbukelo Impunga Yesintu TV ukuthi uqhubeke usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV nemfanekiso eqoshiwe nidlulisele nakwabanye abantu. Bese sithi nje impunga. Inasa ngasengife